tuna kanom na mun hi Mizoram State Sports Council Sports Complex mua lungthu ania he mun hi kum som paruk zet kalta kum sang ni som a to khan mua lungthu village council te hian phal takin multi sports center atan Mizoram State Sports Council a hian an lo hlan to a mua lungthu kotlang ruai tu te sports ma son na atana an in pek na te aro pui hle a hei kan ramta na thil poimo ania mua lungthu kotlang ruai tu te chunga po lom thu kan soi ma sa ni he mun hi atira chuan tunang hi ala ni lawa a mun a hitlang bok thatak mai omna mual rem ve pa ngai tak chu nia mai ro chu mun zol sa ani lawa na sataka lai zol chop ngai te nia chuti rual chuan a chuan hnuai lama hockey ground mun ai ro hi chu zol omsa lian vak lo zol omsa ani thunga chutiang mun ma ram hnuai ti te poina soi thei ome chutiang mun chu ni van tlang ram ni in tiang chuan kan soi tak ang khan VC ten Mizoram State Sports Council kuta sports ma son na ta nan hlan ania tiang chuan NEC ate sum di lania kum sang ni som pakhat November thla khan NEC atangin cheng nuai zathum somsari pasari mu ania chumi mang chuan he sports center tur hian amun ma te lai zol na tho ania kan soita kang khan amun mai zol sa ni lo wangin tlang rot ngai te nia na satakin lai angaya tin asira te po khuan counter for detaining wall kan ti te gabian wall te tiang chuan lungrem chi sang mangin siam ani boka chung tiang mang chuan zol tu nanga kan mu thei hi siam chu alo ni ta a tin a chuan huai zok te po khu tu na hockey ground na kan man tak te po khu field zol sa tlem ombok ma sela du thu sama zau tok lo wangin lai zau ani pialama lungrem mangte ana sataka dol zol bel ani bokani tiang chuan NEC atanga sum kan mu nuai zathum somsari pasari atanga za som kuwa hi NEC na tumania za so mero hi chu state sarkar ina tumani thunga chung mang chuan nabul helai hian kan lo tana he na thok bul tan tuma saber chu pu lian ming thanga zo eden project consultant din tharveng ania ani hian thei top chuin helaya bul alo tana kum sang ni som pahni Mars thla khan na hi kan lo tana tiang chuan hun rei to taka tang khan bul lo tana ni ti kha kan an tar lang duwa tin atira hian he NEC scheme atang hian kan soita ang khan leilai na hi na pui berania hemi ba ka hian hei kan huangin administrative building tia kan an soi mai a en kol tu te omna tur te khatianga khasak tel ani boka hi meter som panga bial asak ni in chhong ni ground floor le first floor asak ani boka hei po hi hei tun thleng hian helai en kol tu sport department ina kan chokidar ten omna nan manga tin chang hi chuan training mun dang kan la nei lo wangin helai training te po han ria nan te tiang chuan mang bok ani tin hemi namasa hian approach road hi soilan lo thei lo chu khuwa tang hian tuna kan omna hi KM khatle chan ve don ania chumi chu akal kong ate siam thata lo nga ya chunga tan te po chuan ruam hmana siam niin chung chu NEC scheme atang hian approach road te po hi tho tel alo ni boka tin he filina man tur le a building a om te poinan man thei turin RCC water tank te siam tel ani bokani chu tiang chuan he sports complex atan hian nabul NEC tangin lo tan ania NEC scheme atang hian thil tui tak kal thei ani lawa khang tiangang nuai zathum somsari pasari khan thil engemaw zat chu amun hma buat saile building sakte lo tho chho nia chumi hnuwa chuan Khelo India scheme atangin project thatak mai pahnih kan an hule hlawa hockey ground artificial turf hockey ground te tin football asrataf te siam alo ni le chumi pialama chuan hei tun hnaya saski project atangin
helai training te ria theina tur mun hostel sports hostel sakme kalo ni le ta boka ti chuan he mun hi changtlung takin sarkarin ngai tua chhozelin tiang din mun hi kan lo thleng thei ta ni Laying of synthetic football turf at Molung to playground Aizawl hi Khelo India scheme atanga hmunia hi central 100% funding ania a contractor hi tender ani nuwa MS Decor India Guwahati Assam te thlan ania chun a project amount hi 500 lakhs ania a project components a project in a kentel te chu amena chun hemi artificial football turf pha hi nia hemi ba ka hianin a security fencing te pavilion kam changing room te main drain te hi akeng telani a project in chuan a pavilion so a size so 18 a length so 18 meter ania a breadth so 6.5 meter ania achunga sonin I spectator gallery le pavilion kan da tin an hoya son changing room pani changing room A le changing room B kan da so bathroom le toilet attached ania tin hemi ground hi kan soidu chu artificial football turf kan pha hi Mizoram kan neilen pol ania a total field area hi 110 by 74 square meter ania hemi hi kan hriat thiam theidan tu chuanin hei Manchester United te ground Old Trafford ti te hemi theatre siam hi ania tin hei tahen rainbow PMJV ke kan man thinang rainbow system ka kan mang lowa hei ma na tanga ke manin lamol te kan lo design tong original design kan ti ve de umei ke ang khani atlo ma kum som nu po a cheme me lowa tin hemi a feel hi FIFA accredited lab Australia lampon an lo tesa tra an ti le a pail hei ta po hianin hundang an man zen lo 60 meter hi kan man tira chuanin a project components a khanin CC paver block hi a field kwalin kan pha veka hei hi fit nga atanga fit ruka zawa pha kwal veka nia chuanin goal post nu a hianin a fencing te hi kan ti sang bika hemi hi bolan han peta a over tur pona chuak lowa lo vena tura kan siam ania hei hi I kan ti sang bokani tin security fencing hi a field walin kan da veka hei hi a field a him zong nan tele engamo khatiang laka veng tur khanin a field veng tur khang kan mangani laying of synthetic hockey turf at Molung to playground hi a project amount to 550 lakhs ania Khelo India scheme atanga project hi munia a contractor a hianin MS Decor India Guwahati te thanan nia tender ko nuwa chuan a project hi ni sompanga thlasari 2021 atan nin ni thum thlasom 2023 a anai zonia thataka zonia anai na kentel a project components sang te chu hockey turf checker tile footpath pavilion cum changing room fencing pump house le RCC water reservoir te nia a hockey turf a hianin a standard size hi du adjust ve the ni lowa chuwang chuanin a fix awangin 91.4 ania length a breadth a hian 55 meter ani thunga tuna kan field area pui hi chu 97.5 le 59.5 square meter ani thunga a synthetic turf hi ACT Global Company USA tena an siamania tin heiba ka hian goal post set te substitution bench te goal net te akeng tela chuan hemi hockey turf hianin sprinkler system akeng tela hockey turf pe chu tui phare ngai wang hianin sprinkler system mi angai emema
chumi tu chuanin RCC water reservoir lian tak mai kan siama I meter kwa bial ni in athuk zong meter thum ania heta hian 2 liter nuai ni singruk sang ni vel alenga chuanin water reservoir atanga tui pump chuak tur khan pump house kan saleta hemi pump house len zong hi aleng ta hian meter 9.4 ania abreta hian 9.2 meter ani thunga chuan security fencing hi awa in kan siam kwal vekta chuan pavilion kam gallery hi heta hian in kan sabuka chhong hin achung hi gallery le pavilion atan kan manga anhoi hi changing room a kan mang thun ta changing room hi pani om ta ni anhoi hian hei bathroom le toilet attached veka siam ani boka hokitar phadan hi mi hian mun sang sang min zo thina hei detail deuh lega han soi hi thain ka sia tuna hianin a fil kan nei hi ama sabera chuanin a standard size tiata kan siam pho thinga ya hemi ani wangin artwork te retaining wall te ngai thina tikhan atira chuanin a standard size tur khan a fil hi kan siam phota chumi nuwa chuanin lung I rora 40 mm le 20 mm in chiria ta tangain chi soma cha kan phata chumi chunga chuanin tekot kan ti me hei kongvela kan man thinang tekot ang hianin kan pha le ta hemi tekot chunga hianin open graded premix carpet kan ti me rora le alcatrapol kha chunga khanin kan pha le ta hemi chunga hianin I achung berani chu I asab base chung bera chuanin seal coat kan tia seal coat hi alcadra le I balu mangin seal coat kan ti leta hemi seal coat chunga hianin rubberized shock pad kan ti me ya hei 10 mm tanga 15 mm cha hi kan pha le ani chumi rubberized chunga chuanin asotar fokitar fi kan phata chu ale sang sang kaldana nia chubaga atar fa hianin hre tu chu hockey phei chu apai hlei te hi 10 mm tanga 15 mm ania hemi ni wang hianin tuite pek thatanga sprinkler system hi kan install bokania circle tina hian pali kan install ani a project hi thataka zonia october ninga 2023 khan hon inaugurate ani tani tuna hianin NRC lampangten tangkai takin an mangmek ani tuna kan omna hmun hi multipurpose indoor hall durtlang not ania durtlang not hi veng khozau tak mai ni wangin omna lai te po hian soi chiang masatai la he hmun hi ikfai University Road tia kan soi mai durtlang main road atanga peng chho atanga hlawak lawa hian durtlang not Presbyterian biakin a oma chu biakin thlen hma loka chuan peng chhowin hi chhak loka he building hi a omani ti kha kanan soi chiang masadua helai hmuna hian nikum lamto a khan ma lo lak chho nia he multipurpose indoor stadium sakna turatan hian Sports Ministry of Youth Affairs and Sports nuaya Khelo India scheme atanga sak ania he building sakna turatan hian nuai zali somnga mu ania ti chuan he project hi kumsang ni somni pali Mars thla khan thotan ania ti chuan kumin sangni somni paruk Mars thla khan zo felania ti chuan he building po hi Mars thla tho nisari a khan lo hon ania thamasa loka hon ani tina ni chu he building hi kan riat angin multipurpose indoor hall ti nia he building a hian achunga hian volleyball court tele thildang khel thei tura ruwa manania tangkai taka man thei tura ruwa manania tin a hmun hma hi han soilet le lokila hmun hma hi wantlang ram ania VC te en kolna hnuaya omania ti chuan durtlang not VC te hian phal takin he building sakna turatan hian sarkara non peya ti chuan Mizoram State Sports Council point lom takin he building sakna hmun tur hi lo donga
ti chuan revenue department ate pass te that taka siam feltir ania yang chuan building hi sak alo ni ta a building sak zo ani hnuwa hian management board te siam ania chung management board enkol hnuaya chuan he building hi da zui alo ni ta a ani po hian phur takin he building enkol na hi an chhun zoma hei kan huang hian a hona tangin thakhat zet alo ni ta a chuti chung chuan a chung te pon te po hi fai taka enkol ani a hetiang hian thatakan enkol hi alo mom hle a tin man po hi an man mangtang kai viau ni riata helai durtlang not naupang te point tangkai takin an manga sports thil sang ti na an manga infiam na mun ma tangkai tak mai hetianga lo om hi alo mom tak zeta tin helai durtlang not mai ta ni lo he aizol tan tele sport discipline dang he mun mang thei tur dang te po tan po he hola hi man thei ania tin school lam tan te le thil sang atan he mun hi man thei ni a chunga chuan heng kan management board lam te po hi biak po a chutianga man thei chu ni ti te po kha kan an tar lang tel bok ani multi-purpose hall aizol durtlang no thi Khelo India scheme atanga na tho ania a project cost 450 lakhs ania ana hindi sompari thlathum 2024 a khan antrana ni sari thlathum 2026 a khan thatakina na hi a hun bituk main zo felania a project ina kentel chu multi-purpose hall sakania a building saklen zong hi adung 46 meter ni na wang 20 meter ania elevated spectator gallery le pavilion hi adung to veve hian siam ania heta hian mi zan hi somnga sitting capacity nei thei tura ruam hanani chuanin gallery le pavilion hnuaiah hianin changing room pani medical room official room VIP rest room equipment storage room le public toilet le urinal te datel ania chuan hei baka hian a kotzol kotia thi vehicle parking nan semi RCC a chhun tir vek an ni boka a building hall hianin i corridor metar nga zau da kwal vek ania tin a sports play area hianin international standard sport flooring 7mm a cha pha ania chuan a lighting system a po hianin multi sport lighting system a siam big anti glare multi sport lighting system install ani bokani hei baka hianin anha hine aneu tho telania chu 3-phase electric connection PNE atanga lak tepo anha hian ken tel bokani kan hall hi kan riat to ang khan ni sari March khan hon an ya chumia tang chuan a enkol na na hi managing board in kan han ne ya ti chuan man dan te kan han siam ve a chi sang jing lampang hi dar kwa le chan vetleng hi mi pui a khotlang ho infiam mi te tan kan han da a dar kwa le chan ve a chuna tanga lai lam daru i book thei chun book ta tu te ta na man ani ati chuan dar thum le chan vet lai lam atanga daru khleng hi khotlang infiam mi te tan kan han da le a ti chuan zan daru ka tanga dar som booking mun dang mun sang atanga infiam mi amang du te ta na buk thein kan han siama ti chuan tun din huna hian infiam na hi chithum kan lalu thria volleyball badminton le futsal hi kan lalu ta he abikin volleyball hi booking amun hi thate ma wang le athola aleng nema amang tu te ta na nom e ma wang hian booking ti hi kan nei tlang pui te chu an ni tin abaka hian hei kan no pangte te kum som
สองประคัดอันไว้ลำเตแห่งโฮเฮียนโฮลที่อันโมยเร่งมายาอันบังตรังกายบัดมินตันเตอันหันโวเวตินจูบากะคอนแทคสปอร์ตลำปังอาเฮียนตุนากันนาวปังกุมสมรัวเตหิสังกิจกรรมสมทุมสังนิสมทุมปรุกาโอลิมปิกกันเข็นตุรตานินบวชใส่นาอันนี้เบสใส่กันสรคาช่วยตูเตเนนอินดอรินคอนแทคสปอร์ตลำปังโปลักลูกันตุมากันนาวปังเตตานเทตบกันช่วยให้กันตุมาเองเงี้ยอันตุยซองเตหิกันละเรจิอลงนาอินเองโปนี่เสเองโปตีอีละอันตุยโดนนี่อินกันเสียกันล้มขบปะแห่งเตหิกันเฮาตู้เตเนนกันและสอยเฮาเซลอังตินตุนาเฮียนอันนุงละมาเฮียนcricket practice na cricket pitch hi kan buat sai meka hi kan zo trip to ani tin kong hi kan han siama helai atlabal lai lung kan rem chuan akot zol hi basketball atan mantur ani te chuan chaklam panga son emo man atana buat sai zel kan tumbok ani tuna kan omna hmun hi First Battalion MAP ground tia kan hriat lar tak mai am veng hmuna ni a he field hi kumtam tak kalta tang khan infiam mi tena football abik takin football khelna ta na an lo man tangkai hmun ani a ti chuan he hmuna hian Mizoram State Sports Council chuan field thazok siamani theina turin kongrang sangin hmala a field omsa hi adung lama hi chu tling thaviawa awang lama hi du thu sama in khelna tur chuan azim deuh wangin athlang lama te zau angaya chumi wang chuan field omsa thlang lama hi metar som pasari laya zau alo nita tiang chuan hei kan huang hian RCC structure mangin field thlang lama hian zau ania he kan zauna ringot apo hi he building a hi adung metar za som pali le awang metar som pasari zet alian ania ban ringot po hi ban som ko panni lai phun ania chu tiang anga building lian tak manga he field thang lama hi zawania ti chuan kan huang hian a thlang lama field kan zauna building ti to maila a hi a hnuai lama hian chhong thum lai basement 1 2 3a om tha heng ate po hi hnuai lama hi pumpui chuan sazo hal vek lo mai la develop chunjom zel thei tura ruam manin chu tiang chuan kalsan ania tin hemian hnuai lam sakna tura tan hian ACDP suma tangin cheng nuai zali somni panga munia chu chuan he field zauna RCC frame structure hi bulhan tan ania chu chuan hemi a field ground level kan ti hi ron thleng phak lowa a building hi kan soyang khana len tham em awangin thui tak kha kha sum khana ron thleng thei lowa amai ro chu Khelo India scheme atangin sum kan han hubel lea nuai zali le somnga chumi chunjom na tur chuan kan han hu lea chumi hmang chuan a hnuai lama ma lak na te chu chunjom chholo nia chu chuan tuna field atanga kan han mu thei pavilion te asira gallery pani te hi kanon sazo thei ta ti chuan pavilion le gallery hnuai chi a hian infiam mi te ta na tangkai tu room sang te po chu sum hmang chuan siam tel an ni thei ta chu ta chuan ei changing room kan han tiang te medical room te tin dormitory room helaya training anom chang pon an ria khom theina tur mun ang chi te toilet le urinal mi pui wan tlang ta na in thiar theina muninga mozat te siam alo ni a chu tiang chuan he ground floor hnuai chi a basement wana hian chung te chu da khom alo ni ta boka chu tiang chuan he field sir thang lama hi field tak tak playground na artificial football turf pha ma hian develop masak alo nga ya
chu tianga field sir thlang lam hi ti zau alo ni nuwa chuan kan field apui bertur football playground na hi buat sai chho thei alo ni ta a ti chuan Khelo India scheme atang tho hian nuai zanga mu le nia chumi bang chuan playground artificial football turf pha te tina sira fencing kan an ti te hi siam alo ni thei ta a tiang hian kan huang hian tangkai takin kan mang chhun zom ani ti kha kan an tar langa tin chumi pialama chuan he field hi kan mu kan hriat ang hian MAP Mizoram Police Department ram le ta ani angin munma siam don a hian agreement amu mal takte siam ani a sakzon ni nuwa po hian ani enkol na hnuaya he field hi da zui alo ni ta a ani hian that takin an enkol zui ni point kan thria tin tangkai takin he field hi man ani a englai po hian he field hi all lova siam chan ani ang takin mizo in fiam mi rang te point tangkai takin an hmanga tournament nei nan te tin training nei nan te chu tiang chuan helai veng hnai te point tangkai takin an hmanga hei hi Mizoram pum huap tan po thil mun ma thatak mai ani a training center thatak te po ani zui bok ani ti kha kan an tar lang bok ani Playing of synthetic football turf at Amveng Playground, Aizawl District hi a contractor hi MS Decor India Guwahati an nia. A project amount hi 500 lakhs ania. Ana hi ni somthum June 2020 atan ania. Ni somni pariat February 2023 a thozoni. Hena na kentelte chu international standard size artificial football turf. Panhina security fencing, pathumna stone masonry main drain, palina semi RCC compound flooring, le hemi ba ka hian compound lighting te, goal post te, anet te, corner flag te, substitution bench te keng tel bokani. Chuan atar pha hi azawzong hi 110 le 68 square meter niin, a play area zawzong hi 105 le 64 square meter ania. Atar fi USA atanga chalu ACT Global ho ACT Global company te siamania hei atar fi drainboard technology manga tar fi pha ania hemi system a hi chuan tui hi achunga luang lut loin asira aluang khoma khata tangkhan inside drain a ain paile mai thina he design hi that na chu khelmol hi leimin le leitol laka aveng him tlat tura ngai ani chuan a field hi ni som pathum February 2023 khan FIFA accredited lab Australia lamten test anlo nei to heta hen a congrats pha quality hi tha anti le bokani field level a hian pavilion pakhat le asir le asira hian in gallery te da ania pavilion lenzong hi adung 27.50 meter ni in awangi 8.2 meter ania pavilion sir lelama hian in gallery oma chu adung 32 meter le awang 8.2 meter ve ani thung mi sang ni zanga tanga sang thum vel leng thlei tura ruam manani a sitting capacity hi mi sang ni zanga tanga sang thum vel leng thei tura ruam manani a ground na hi kan mang tangkai ang reng maya ke mani center bi ka hi chuanin kan naw te hi sang ni som ni pathuma tangkhan NRC football under 17 hi din trana ni a khami atanga naw pangtuna hetilaya training a local to te hi achievement tam tak kan nei ke mani bi ka hian FIFA talent academy te national IO Mizoram IO ten le khati angkhanin le district IO te tianga chuaki pathian jara hianin ke mani center bi ka tang hian kumtin hianin pani pathum tiang hi kan nei tlang pui thina ke mani center hi kan mang tang ka ai khop mai ke mani bi ka chuan